kular hakani kesni. Bangan tray hok yaki kamjong. Hok do. Kikubor Kapatisi TV. Hatu pindon am katong manlong kita kinong siat hagi hotel dan hagi restoran ibapau. Hamokam hilapan pun orlong yang katong kocongpi. Ke emission kelap le bani ai ki course ki baper kadon ke degree course ke diploma baga advanced diploma course. Muay Thai Association of Meghalaya hakai nyotrik jelio aja penriu kalap yang buram ikirang bagi thai kai Muay Thai ibayu khorbon teli kita kema pat yoru ikanam champion hakalumpung 7 UMAI National Youth Muay Thai Championship kabalong hakajalla Uttarakhand nadu ka shtarik hadu ka santarik ujelio ar hajar penriu yakini kinangili kai lap yang sengobha do presiden ka Muay Thai Association of Meghalaya uba Angelus Sun ha indoor stadium Saiden ringkat kajing sakilang ki dekat ka association ki kimi ki pa ki bai wasam jong kinangili kai ka Muay Thai Association of Meghalaya kalapa hadu unreu kundai ngut kirangi kura ban mi khmat ya lai teli ki benta jingili kai kata haka komban ka waikru bat ka mai muya nakini ki lai teli ki rensan kirangili kai ka jela Kilala banyokhor hadu shispa anyau teli kita kama kata sauphau teli kita kama ksiar sau teli kita kama rupa berarflai teli kita kama renong nakajingi okhor shibun teli kita kama kani ka kenhon na Meghalaya klayoru ya kanam champion hakani ka lumpung ya kura na pedang ki ap khondai teli ki jela ki blai shimmanta hakani ka lumpung ile kai lapan kup burom ru ya kasamla alpansa zinyao buryang Nakani ka jela kabla yokhor ya kata kamar nong haka third Asian Youth Game kabla long hakari Bahrain nadu ka arfu tarik hadu ka lai phau tarik urisau aja apsan bat menta ka kenti kan sami khmat biang ya gari India panishim menta haka IFMA Youth Muay Thai World Champion kaban salong hakari Greece nadu kan reu tarik hadu ka khandeu tarik unai wing ar hajar arpun reu Song Sam Muay Thai Meghalaya. Siap musuh berkumpul kajing sungu yo blai terkenrat pelari sumaringi way piway nadu kesni ke banglalet nang ne nadu ka apnai terik hadu nginda poi sete haka lai poi terik nang tak sedang jelek ka terik hadu sau terik hadu ngindawan pai san terik hadu tasni Kalong kai ke ba yesuk tunat kum ka association bo blai lori sumaringi way piway ikena ke ba ndon kinu ru wayo pedang Jepang stom regu don kena paisuk paisan je pedang kita sat klan dan akali yang Muay Thai Association di pedang subha ke ju bopor tang dah ketien ni kempen krek ki sentiu ni pen krek ki skot ni krek inu ki jai ki pen kup don puram ki regulon akali yang junga kum presiden hapo ke Muay Thai Association of Meghalaya baringkat bagi presiden ki barkiwe ki members wala kimdon ru makin sisilong tegane ki pedang subhai ki kalau ne kalian ka association ngaso ban ai ka kublei si kadai na kalian ki kena jungi ki bala ban le kai bha man le simbatai ha katai ka 7 Umai Youth National Muay Thai Championship ka balong nadu siterik ba hadu sauterik bal ha katai ka championship ngiladon kumba arprat legitim bat kumba arsan teliki state ki belan pensimenta ki bela affiliate bagi United Muay Thai Association of Meghalaya dan akalian ke Muay Thai Association Meghalaya ki kena ngile lebha ngilayo yo gol sau potuli bang ngilayo yo silver sau pusau ban ngilayo ru yo bronze kumba arplai teli total medal kalong shispa lai teli dengan semua kadai kesen ke benkong ban akalian jong ka Muay Thai Association kat banang mi ki por kat bani ya ki por nakawai ka tournament syakawai ka tournament ngai baki kena jungi kidon pedang kajing baki improve mo nginang kio kemudian peni kajing tebet kajing lekai Muay Thai nang mi banang kat banang ya por kemudian nginang yo ya kalat nang la ban werak ban sei kena kinoi lekai ban ra ya kana mi kubrom menha kani ngidang wan haka 7 Umai National Senior Women and Women Championship kabalong hangtai po Hyderabad hangtai nglala ban werak second kadai ka haka kerdan ke bar bat menta ke belong pat hapo Uttarakhand
hapo hal dua ni kepada hapo ka Indira Gandhi International Sports Complex Society dek lalong ke Meghalaya kadai ke ba champion team ha kadai ka championship ke baar kadai ke buan kadai ke Assam bat ke balai kadai napo UP dan ha kaliang jong ka association ngimdon ban ong le ban ai ki kadai tang nak ta ka cikit bok keruyang na kaliang ka association pro kawai kamtam ki kena bai le kai ba biyo medal nadu combat beliau medal ha ka waikuru biyo medal ha ka memai kidon ki kena ki bejob combat kidon ki bejob ya ka waikuru bagi don ki bejob ha ka memai kamut ka wai ka ka moi thai kidon ki je lakai kidon lai teli ki division kidai kita balok keren biang mene kadai ki bejob combat nang ta bad ha ka memai bad ha ka waikuru jadi ta kadau bagi jingdon ki lai teli ki ki event ki division tagamul kelap penbon ki kena ruban yo ki medal bakolong ru ha kuju kaleng ru ngila yo penra ya kene champion team dan nak liang jungi ngeso ban ai kublai ru ya government napo nadu ka Directorate of Sport and Youth Affairs Shillong Meghalaya bat khamtam ru ya kane ka MSOE baju kersan yangi nak wi kepor bak bla ai ru yangi kum ya ka recognition bat kumju ru ngilayo ban rung ha kane ka national game ka bangin sang winang penkre mata ha kane ka jaka jong kane snong hang ne po Saiden ka PTE ya kane ka indoor stadium hall kebadan hepo Saiden dengan sngo begini ke berkhot kidai jing plia galat kinti na kaliang government ka ba kamoi thai gi yok kun kre ba ban chairman ru na kaliang jongi ban kaliang jonga kum head coach hajuk kupoi bu presiden barengkat ki coach ki bangidon head coach ngidon arngut manga bu punsuk kastan coach ngidon pol renghang bat ai bor fikli dei chairman ru ban pun kre ba ya kanika jipun kre na ta ka live pandai national preparation na kamta ka national game kumlong arpo punyo balong hau match ban kerben ru amdei ban yo tangki medal tang daki pautuli regan long kepala na kaliang jungi kat pengiyai kedai bah kawan ka nu ka kat ka national game kawan hapo ka jela lejong le na ka hiang lejong na kaliang junga kum presiden ban kaliang kum head coach ngin persyang ru ladang ngila penura ru ya ka ban khambhai ka champion team ladang ngila na kaliang jo kumai thai jo kumai kalian jangan sobon ong na kaliang junga ginur na isbon ngiso ong ngayang huniru Dalam daklet ya kesinong jong Saiden rang ba sinong berkumju ya komiti jong ki sekretari ya ki komiti jong kesinong katha profet bagi sinong kita ke baju ya ai kersan jengi bang yo ban kre ni ka tournament kebadon hakane nam ta ka national game namar kani ki leka jong national game kadai ka jaka ban ai training kena kemun ki bawan na bar fight ki badai na po ki bala atlet bangi kena tili ki district kemud ki no haboran sa ni ngidon ni training kini ke hall training hall ke cepo kata gedon training hall ke Basyepo baring kemen ru bangila ban kapre khamba dengan so ban ai kuble ya paro kikime kikpa kibadai kita gir shot kipaya ki bascam dei lemba ke ai musim ku jung pi kimi kpa ikon kiti ke baki kimi kpa lele ban senran ru ikon cha du stay po uta stay po utarkan nam ta ba ya kanika 7 Jumai National Youth Muay Thai Championship dak play sibon kimi kpa bla ai ki kersan ban nganget ru lemba ke jindon ku jung pi pidai kita ki kum kita ki paya kabang idang don kam ki kena ki bejob nang ni basya select na kata ka championship kini ki kena select benci mata ha kata ka wall ha kan ki IFMA Youth Muay Thai Championship kaban selong hapo Greece kade ketika juga Olympian dengan try kena ni bisa select na trangin apan prestom bar kitu bisa select na kani kila benlik mata hanga hapo Greece how bunai membar tega katrik ampun mau ha rai ladanga in sapet bahai kan dia kepada ibu kani kam ban nganget ban kali yang kamoi thai belangi lek cetei ru kumbang iju onra iki medal ban ora ya kari ba kumju ya kastit ban kemen ru ban ora iki medal ha kate jo ban selong jo ke IFMA Youth Muay Thai World Championship kamar selong ke Greece chen mala ong mene ha bunai membar na kali yang ka United Muay Thai Association of Meghalaya kaba kini kena juga ngilalek ban simbeta ya kani ka Asian Game kabalong menhakani po Bahrain kadai arpun trik adu live trik bunai Oktober tengilalek nang ni kendai sepotuli state kibalek ban simbeta hakati ka championship terai kadai kesen ke bankong ba Muay Thai ki yo ban rung hakani ban yo rung hakani ka game mereka Asian Game kabalong po Bahrain wala keren ngamene
Dari so sorong menong ya kejelam Megalia, kadai tang na kejelam Megalia kepala menura ya kenam, bat ya burom ya keri, hamtam ya United Muay Thai Association of Megalia. Yang so menong bana kaliang United Muay Thai Association, kelap kup burom ya kene trofi keberat ni awarded of honor kene kadai. Yang so menong na kaliang ka association ru nomor bangi na kaliang jungi ju ben kup burom ki kena pemakaran biang meneng pai biang cedin, nomor baru ki kena ibiyok medal lang ni. Kena sayo ya kawa memento kajing pun ko burom na kaliang ka association bar khot ngatrai mtau snam kin bon ba hadu sispa lai ngap senai memento bansa ji kena na ta baknya bu pi bo kena ma kamut bang sipriang burom tau ne kelakut mrai ka kamram jo ka association man la ka state tournament kami pelong niju pun ko burom ya ki kena ki we nadu ki referee nadu ki official ban nadu ki kena ki yo ki medal ki badai ka national ki badai international bagi badai ki asian bagum ta ter. Jangan sopan ong kumni ngong ba ai no I Alfonsa bin kerna ubede kane nakam tadi beli kum petrai yo kane ka trophy naka Uttarakhand Association of Muay Thai Association of India but ngayo na bangalawan represent na po Asian Game but ngalajob ngalayo bronze medal but ngadairu bayo medal banikong du jongka Meghalaya Barokawehi bangayaru represent jongka Meghalaya Barokawehi di banga banikong du banyo baru ngapoka Asian Game banyo represent di India. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.